kisenge, yakola kunviridde, yakola ki. Maama wa Eva ali mu idiiro. Obwire bwakola ki? Bwaja omuvubuka yayira, bwayira yatuukira mu kisenge. Mukazi we yamukoba ati maama waali eyo, aye nga akali kunwa ku kyayi, akali kulya ku mmere, aye ayidye mukazi waitu mulwaire. Teyakola omusiraamu, yajako ati maama bw'oba oidanga eno nze nakuba nti okubanga eisimu ye kyekikuleese, kyekikoze eki, kyekikuleese maama, kati mwana wange ndi mulwaire, mwana wange ndi muki, ndi mulwaire. Yakati situka ogolole, mukuwanisaganya ebigambo awo, yasindika maama we, yakuba entebe ku kawompo, entebe yaduluka mu bulamu buno obwensi, yafa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oyo ajjako baki mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa. Kyendibakoba nti mukazi wo abe namba edindi, aidina edisooka takuba abbawo nga namba ibiri, maama wo mutenga namba etya, namba ndala. Oba ki oba akukoze ki, oba waliwo obuzibu bufaanana butya, byeyabitamu bibitirivu. Kyendibakoba nti buli lwoweza myaka 40 speedi mugisale. Era ole bwawezanga emyaka 40 ng'okamubona nga akasiiya obugala, oyo omuvangaku. Ole bwaweza emyaka 40 n'okamubona nti swala bali kujja kusaala, ali ku mweso, ali kwesa, mbonanga nga muntu muzibu era omwegenderezanga. Ole bwaweza emyaka 40 n'agemente, omwegenderezanga. Allah subhanahu wa ta'ala kyalikwanda hatta idha balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Iyo duwa nesooka. Wayongerako ekyokubiri wakoba nti wa an a'mala swaliha, ayi Allah nkusaba onsobozese mbe mu bantu abakola emirimu emirungi. Wa an a'mala salihan, nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala onte mu baidubo abakola emirimu emiki, emirimu emirungi, abakola ebyebikusiimya. Notegeera nti sawa ya swala wallahi waleka ebisigaire byonna byonna waida wasaala. Mulowooza muti abaana imwe omuli wano mu muzigiti, nimwe omuli wano mwenka mu bugembe wano babetolera masjidi eno, wallahi bali mu bangi. Era singa tukoba nti omukulembeze w'eggwanga ali kwida ajaga basende daba kaire, oyinza okubona nga wakoba nti buli aweza myaka 4 above obona wano nga masjidi eidwire era n'abandi batyama kuluya. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala saliha. Ay Allah nkusaba onte mu bantu abakola emirimu emirungi. Mugana wange kitakubitanga kubwire lunaku ni luziba ni lucha ni luziba nga tosabye duwe eyo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga omwebaza bameka abatatuse mu myaka 4 babitirivu. Wayongera mu maiso eduwe ja mu maiso ng'okoba wa an a'mala salihan tarudahu, onte mu bantu abakola emirimu emirungi gy'osiima gy'oyenda. Ntamu bantu abakola emirimu emirungi gy'osiima era abakola emirimu emirungi gy'oyenda. Omuntu buli lwaweza emyaka 40 sonigala ku maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bakuna ensoni mu basiraamu baino, bakuna ensoni ku mulimu w'okolera, bakuna ensoni eri abaana bo, bakuna ensoni eri bakazi bo, bana ensoni. Omuntu buli lwatuuka mu myaka egyo aba atuuse mu myaka egyagagati ate egisembayo omuntu okuba nga okutegeera kabiri ku lujja kutandika kukendeera, kotandika okwerabira. Bwotuuka mu 45 watandika okujanga weerabira, bwe wali tuwerabira. Eyasomanga Qur'ani ng'ogitaano ng'okotandika kugitaawa ere, oweisimu ng'otandika kulitaaga ere. Ebyo byonna byona indicators ediraga nti muna akalimi katandise ekola ki? Katandise osala speed.
akalimi kasaze speed. Kati wano bwe kasala speed olina okuba omwegendereza okugoberera buli mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okugoberera amateeka g'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Buli lw'onaalemerako ojafuna ebizibu. Omusaadha wa myaka 40 ayi nga tagulira baana mmere gaka, ayi nga bw'atuuka mu tawuni n'asooka okulya akatogo k'okunkyo azira nsoni, tali kurespectinga myaka Allah subhanahu wa ta'ala gyakoze eki, gyamutuusizaamu. Kuba emyaka gyakutuusizaamu gyakwira wa Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Tobona buli lwosaba ngusaba nti rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala saliha tardahu. Waja mu maiso wakoba nti wa aslihu li fi dhurriyati, ayi Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba abaana bange bano, famire yange eno gyompaire, nkusaba ompe abaana ababenga abaana balongoofu, onongookeze olulyo lwange, onongookeze enda yange, onongookeze abaana bange babe baana baki, babe baana abalongoofu, balobe kuba baana bononefu. Kasoweza myaka 40 eduwa eyo tagyerabiranga. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Mulingirire abaana baife betulina, buli omulingirira mu layiniyo olingirira abaana bo. Olina omwana gwosobola okupresentinga, olina omwana gwosobola okuleetamu emberigano abani babonabona bekyalo niboganika nibakati oyo mutabani wanaminya alhamdulillah, oyo muwala we alhamdulillah, olinaye. Ekivaako ekyo ki? Twerabira okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana baife bendo basabira, abakazi baife bendo basabira, ni baidukulu baife bendo basabira. Kyobona nti abatukulembera nga Ibrahim alayhi salatu wassalam yiyakwa nti waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ayi Allah ife nze ni mutabani wange Semaili tukusaba tube basiramu, ayi ni n'abaana abatuva ku migongo gyaife n'abaidukulu tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala bafuule babenga baki, babenga basiramu. Tosabira baana bo bonka, kuba n'abaidukulu baana bo. Sabire ekyedukulu ekisooka, osabire n'ekyedukulu ekyokubiri, osabire layini yo yoona yoona. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Rabbi inni tubtu ilayka, ayi Allah mpera mu maiso go nti mazima neneniza, enough is enough. Neneniza obwenzi, neneniza obwibi, neneniza obukumpanya, neneniza buli kintu kyona kyona. Inni tubtu ilayka, neneniza buli zambi lyona lyona. Kinako nti walingira omusaadha nga alina emyaka 5 ayi nga akasiya abagala bamweta mpiso tekola ki, tiyesigamwa. Buli lwogisigama ekola ki, ekudiina. Myaka 5 okali mu lwokaano, yakhi okaanooni haki sawa ya tauba kwira maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala okuba eti inni tubtu ilayka, ayi Allah subhanahu wa ta'ala nkoze eki, mbimaze ebibi mbimaze. Inni tubtu ilayka wa inni minal muslimina. Ekyokubiri mpera mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala nkukakasa wa inni minal muslimina, ndi musaada omusiraamu, ndi musiraamu. Inni tubtu ilayka wa inni minal muslimina, Mungu ndi mu basiraamu ya Rabbi. Aisawe no lingirira
embeera abantu gye bawangaalamu. Oyinza okwagaana omuzeeyi wa myaka 4 ng'asibye ebiviiri, ng'asibye ebiki? Asibye ebiviiri myaka 4. Oyinza okwagaana omukazi kwetukoba kweneduwa tiya muzeeyi tiya abasaada bonga be n'abakazi. Oyinza okwagaana omukazi nga yemyula, ali mu kwemyula, gano gairugavu gano geeru, ali kulwanisa sikiini, ng'ate essaawa ye alimu yakukoba nti rabbi inni tubtu ilaika wa inni minal muslimina. Ayi wamwagana kati nja kulya bulamu, wa myaka 4 ali kujja kulya ki? Bulamu. Ayi ng'ate amazima ali kujja kulya bufu, ali kujja kulya buki? Bufu. Koli mu myaka 4 bulamu ki bw'ojja okulya? Ye bale balya bulamu ki bana? Nani yalyako obulamu? Ye okulya obulamu ni ki? Ayi wamwagana ya rabbul alamin, yagula akaleega yajja mu fako, babajeta fako, bajeta batya bine fako akabina kakomeeyo eibeere baliizaayo nga bwelikoze eki bweriri feesi bakola enkananya baditoolamu. Aye nga yeerabire nti Allah subhanahu wa ta'ala kasita muntu anani gikoona hatta idha balaga 40 sanata, oyina akoba ki? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimina. Watambulira ku mbeera eyo nga weegayirira Allah subhanahu wa ta'ala, okola tawuba mu ebyo bye wakola mu myaka egyo egy'abatiini. Tumyaka nga oyagaana bawala ku nsulo niwe omana yemujja kwegamba oyagaana mungira gw'okuba ekikonde kwegamba weewulira ng'oli w'amaanyi tokobebwaku buli owezaana. Sala pressure rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Sada mukulu myaka 4 okasibira ku ndempale, olina enda esobola ogemeeyo empale, bala abaana azinga chapati tiina kuncho agemerere empale kunda ku iwo nasobola okulya chapati ina yanura ku n'ekicupa eky'amaadi ekinenye kya lwenzooti. Iwe buli lwona lwenzooli n'abitirira munda, buli sawa olina okujja emandu, buli sawa olina okujawa, olina okujemba musale pulesa abasiraamu. Buli lwogiweza wegayirire no Allah subhanahu wa ta'ala, osabire ni bano booli kuleka, osabire bakayire babakuzaala oba balamu oba bakoze eki oba bafu. Aye bakoba kasita munalemeraku ebinayirira nimo mulikola ki? Nimo mulimana nga mutuuse maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Eduwe mugisomenga ino basiraamu. Bakoba nti ensonga eyavaaku aya eyo okuyika yali ku Abubakar radiyallahu anhu, Abubakar Siddiq, kuba ni swahaba yenka mu baswahaba bona yafuna omukisa. Baba we yasiramuka, mama we yasiramuka, niye mwene yasiramuka, n'abaana be bona baba basiraamu radiyallahu anhu. Baba yasiramuka, mama yasiramuka, abaana basiramuka, niye mwene yasiramuka. Jako Ali ibn Abi Talib, Abu Talib tiyasiramuka. Jako Umar baba we tiyakola ki? Oli kibona. Aye ye Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa era nokuba nti wakwani rabbi awzi'ni, aye Allah nkusaba onsaasire nze Bakari an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, nkwebaza ebyengera byompaire. Mu byengera byompaire baba wange nasiramuka, mama yasiramuka, abaana basiramuka, ninze mwene n'aba musiraamu. Ife tuli wano tutayinza okweyagana nga baba uti musiraamu oli musiraamu, oyinza okweyagana nga n'omukazi gw'olina iti musiraamu kyokka oli muki? Oli musiraamu. Oyinza okweyagana nga mu baana bo mulimu abatali basiraamu abatadde bava mu busiraamu. So okuba nga oli musiraamu, baba musiraamu, mama musiraamu, abaana basiraamu, ni'ima. Kyengera omuntu kyalina okuba nti yeebazaani? Yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. So maliriza ebigambo byange basiraamu nga mbakubiriza nti mwe mwezize emyaka 4, please mwegendereze, tube begendereza mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa.
ekyokubiri tumusabe ngaino, ekyokusatu tubitirizenga okwenenya ko byewakolera mu myaka 15, myaka 18, myaka 25, 3 ebiryawo oyinza okuyagala nga ebyo nebisinga bungi. Nikiro kyokuba nti rabbi inni tubtu ilaika, ayi Allah subhanahu wa ta'ala neneniiza gonsinze, neneniiza nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala obenga okola ki, obenga onsonyiwa olwayo tininze